mbola tsara Koriana. Miarabantsika iaby raha ilainareo fanampia-persia avao toy. Misy mouvement ataonjalahy mouvement ataonjalahy tahitanjaka an'le fitondrana henany io système na ino ty système na diversion kelikely ataondrozy henany zao de ny fiboahany vidéo sasantsasany zay mikasiky any fanonganany fitondra zay misy eo henany zao. Fa misaotra antsika aloha maro mipartage maro manome hevitry na mi message privé zay na manantona physiquement zay fa mahavelom-po satria raha tsy nampoiziko mihitsy hoe le resaky fédéralisme comme le resaky fédéralisme raha hoe eritreretin'olo hoe lavitrezaky eritreretin'olo hoe raha sarotsy ary indrindra fa ry zalahy zay tahisakana ny fédéralisme io tsisy eo tena mampiasa ty heriny abiaby ary mana ny hoentimana iha isakana ny fédéralisme io de tsy de nasaky nino aho hoe ho maro le olo mihetsiketsiky mikasika an'io, ho maro le olo manoro fanohana mikasika an'io ka eto aho manasa antsika hanohy le fanohana ataonareo am'le hetsika ataonay zay manetsiketsiky any fitakian'io fédéralisme io mikasika ny hoe tahampiala ny Andra Joelina mitifitra ny Général Bomba mitifitra ny any fitondra amin'ny ankapobeny ny tiako ambara etoa de zao ireo olo reo tahampiala ny Andra Joelina en tout cas lafa nenteko le vidéo tsy misy resaky fédéralisme anatiny ao ka mampitandina antsika ho antsika eraky ny Madagasikara eraky ny faritany zay mangetaheta ny fédéralisme io aoka tsy voafanjiky ny ren'olo reny satria le raha ataondrozy saha la ny analyzeko manokany de resaky diversion avao hoe famitaha fanodaha an'le intention fanodaha an'le attention mba tsy hivary makany am'le resaky fédéralisme le raha fa hoatrany hoe mpanohitsy tahisariky vahoaky de hanome an'le fitondra an'le olo zay mbo mitovy avao tsy tahanome an'le tsy tahanome antsika an'le fédéralisme zay ampoliko ndraiky etoa ny fédéralisme de fimpolian'le fahefan'ny vahoaky isaky ny faritsy manapaky mandidy ny raha metimety aminy ny raha heveriny hoe mifanojo amy ty raha eritreretiny ho tombotsoany na tsy voalohany aloha tsy mifampiresaka aminay reny olo reny tsy nisy fifandiniha aminay reny olo reny donc tsy misy idiranay amy ty raha ataondrozy tsy misy idirandrozy koa amy ty raha ataonay ka le vidéo etoa zany le vidéo ataoko toy zany mba hanazava soa hoe aoka atsika tsy ho voafitaky amin'ireny amy teny vazaha moa ataon'izao hoe guerre sous fausse drapeau somary mananga drapeau hity avao rozy hoe zahay tsy manenky zahay mila ny fionganany Andra Joelina zahay tsy manenky any Général Bomba zahay sy ny tariny fa ambaliky nio ao laha nareo no manaraka androzy ho hitanareo fa tsy hisy fédéralisme zao fa mbo hijano am'le centralisation avao ka aoka atsika tsy ho voafitaky zay ny raha tiako hambara etoa aoka atsika tsy ho voafitaky fa reo olo reo de manao an'le plan B tsy ako natiarinareo zao nisy vidéo nataoko zay miresaka an'le plan B hoe reo olo reo manao an'le plan B mba la ohatsy ka tsy mandaitsy raiky toy satria Andra Joelina hionga zay le fataovo masaka antsaitsika ao zay fa ny après ny fionganany Andra Joelina la ohatsy ka tsy amboaritsika de nizao la ohatsy ka tsy ananatsika de nizao hoe ino ny tena raison ino ny tena sujet tokony ho takiatsika après ny fialany Andra Joelina de voafitaky tsika satria reo olo manao vidéo ireo ary ho maro rozy de hanao zay himpolia ny fitondra io amin'le olo manao centralisation ndraiky